Gegehu. I didn't even know the symptoms. Yes, I didn't even know the symptoms of a pregnant woman or anything. I was just nauseous. I'm lazy. I don't want to do. Did I wake up out of my gate? Dokire komenya dinehu. That difficulty as a miscarriage. Hiyo siku yenye na mosquito alinipiga hadi nikaanza kuumwa. Odhiki orore gikora ni dry bleed. Korea nekere na mera mimi sijui nasikia uchungu nataka kwenda hospitali. Odhiki fitare. Lero de na ihune kumarira uma. I'm like sasa ananipiga nasikia uchungu ananipiga mbona sikumwambia. I'm like I didn't even know. I was big. Doge kora ahorire geigana David Rudisha. So ko ino kamosiere, gokinya mosiere. Dabire baramurago-ini. Umete thibitari? Yes. Ai. Kijira mwana ucio ni wao. Ni wao ititie muthuri waku. Ndamurire ni wake ma ahuri ni kumwira ni wake tondu ari ajira mwana ucio na maguru maraihuti makwa. Asa ni mweru makiria kugira saati wako sondane gati wako kana gakuma kire kana kau tuka tuwe twetu weru ona kare yakai asa ne kare humo no nyidire muraihu oguo rahu dare na moratae dare morata muraihu eta wo shifter na ni mweru bado makagore mageithirie fara gehoro nyodo wake nake akihoro ndogideiro ihuniri yake na mwana ke mind ndimuonete hakwe miaka igana hakwe mwaka tiga muthu ageithirie ngimwere kwani aliniwevia nikapata mimba ati hapana niambie ukweli hiyo mimba ni ya shifter mwana ke mutaga shifter ndira mam ihuro ni ya shifter ngimwera satiri ya shifter niri yaku ndakore ko hone ndakore ka hone no Gathocia mwanya muredu wa muhea maigi show kana muhea maigi YouTube channel gonyitio gani muthenya wa umuthi guku niko muhea maigi YouTube na guku na muhea wa maigi nenie na nigikinyire guku kama kawaida ule koretwo ngiuka haha ngahe rugano tukaraniria tugako tukienjoy twi hamwe tugatuika ona educated na gikurikania aiko wihandu subscribe ite itikira guthi na mbere usubscribe na usubscribe ite itikira tukuhutagia gakengere na iko ni hini tya kuria mbere gucemania na channel eno itikira usubscribe uhutie gakengere no gaciaga nginya na arata aku ngima hau muthenya wa umuthi it's a good day na ndina mugeni wa mwanya muthenya wa umuthi stories ya relationships na iria nyingi toxic nigoretwo gikimurehera guku ugu nginya muthenya wa umuthi ndina rugano taru tuko tugithikiriria mwiritu wagereire maundu maingi muno ona ndikwenda kumworiria gwenda aria rie no vrenda abe atugeithie atwire uri etagwo na nginya uri ekaga hi hello boya watugira nginya eno haha ire no haha no nginya igia muigira tondu mumite no mugaga from grace to grass from grass to grace no yeah from grass to grace it's not grace to grass from yes so mthenya wa dioga ni gakinya haha one day koguo dina brand teno yakwa dina mundu agikira brand yadiketwo DJ Luna ngegwa gerete muno ngoro-ini yakwa yes so ni guy twenderie guoya haha no nginya ndimundirie guoya kai tu gakagatha kamiji gako ona kagera maundu 50 no ko mwagire no ka maintain ite guthakara na hakiri na ritwa na kwirutira wira riu ndorore kamera eno hello marakwirore haria na ningi muno ndendo mageithie no merore witagwo ohoro wanyu eroreri viewers eroreri Mohia channel the Mohia's channel yes ama itoletago Wajirwa wa Ngari na kana ria githungu itagwo Luna Wajiro Luna stands for Lucy Nancy Wajiro no arutire Luna Lu stands for Lucy na stands for Nancy so it's Lucy Nancy Wajiro tondu ndenda kwita DJ Wajiro ngiona sa DJ Wajiro it's too soft it's DJ She because I think there's another DJ She so nikaona Luna just came, but they just came out of me. Just came. So yes, I'm DJ Luna Kanawajiro. I'm a beautiful mother of 3 wonderful kids. 3? Yes, 3 wonderful children. Congratulations. Yes, and I'm also a wife, but niko soko. Msiulize ni soko gani? We had a daughter. Anyway, to cut the long story short,
Doka twaranirie na muya haho ngimuheaga story kama life. Yes. Na nĩngoretwo ngĩgwetha thikũ nyingĩ. Ũkandwara maita o matatu. Ti kwenda wakwa ndi mihango you know modo ni moka matebangirwo yes rokona atiriri kaba gwire ndikuhota no muthe njugire kaba mangi matire no muhia ndangitira na muhia munene na muhia yes twane na muhia yes na ndagikena ni guka karibu sana thank you for hosting me tukiaraniria na guko ni twaragia na tukaria kuo eroreri maikare me tuned na mutikariga ni go subscribe na mushare story gaka tondu ga story gaka ngumwira ni gukenia na ne sad na bado ni gutheka yes to also inspire you never to give up. You're not crying. Hi my very madhiri na ugetekera ukinya kuria Facebook, TikTok. Yeah, Facebook, TikTok, Instagram. DJ Luna. Hata YouTube pia. Hata YouTube. Mohe amesema ata make sure nimeamsha YouTube channel yangu. YouTube tunaamusha. Yeah, so everywhere is DJ Luna with a 254. Wow. Yes. Tugathi kurekereria ri. Yeah. Nigutwira ura wekaga. Yes, nigumwira. No kwa ndagika ino ri. Jitikire tuingire direct rugano-ini wa muthenya wa umuthi. Yes. DJ Luna ni wakoretwo kinjira ni wari na nduguho yatumire ugerera maundu maingi no ne waki overcome tha ici ni wana kiona tutirarira nyurwaigua daimono kana psychopath psychopath na gikoyo ni demon ni daimono psychopath na gikoyo ri kirimo asa kirimo sa kirimo mano gicenjie psychopath da cenjagia tor psychopath kana riri mametaga atia oyo ndaikia mundu turatheka nawe alafu within a flash of a second no araka no atoka modo yes brother yeah he was that kind of a person. Wow. Yes mugucemania mudu to gucemania ndire mwana wetu mitugo kudondambire ndi munini hanini na tutinoka kumucambia no but then ni ro ko inspire but nigetha mukoro mu inspired ndire no ginya ndimwire haria nyumite toro ndare mwana mutukutu mutoto mutukutu but I was a good child. Yeah. I was demo smart, book smart. I was street smart. But still, the naughtiness in between, ainge kosa. See, so takwani na modo de dhukuru de form 1. Form 1. Yes, the form 1. Musa mani form 1. Yes, the form 1. Habitie ko date. Hey, ko date ne date to igemo no. You know, you kiss many frogs. Yeah, you kiss many frogs before you get to the prince. But diekete maudo mona maige few but kissing hugging most of the decade yes gikorana nake no how wedo are my first love. Wow. Pakwani nake muthanyo munyumite jam session nyumite rave back then tuko itanga rave na ndobate kumenya rave ni ndui rave ni kuraraja ukinywa joy na kuria rwimbo Adoke weta thiogi. Ni kuraraja Motika ni judge by the nejo dare kana kanini. Dare kire class 8 day kana kanini mono. I was 13 years sijui. So when I was 14 I was already a big girl according to me. Mwiretu munene urathire. Tokiuga ni kuraraja. Yaranywa johi. Mwenye ireko. Yaragucia kenabo. Kenyamu kiria. No ndatigire ndacenjirie. Johi mwenye ireko hindi. Johi twanyuaga kane karia ka sachet koma 10. Kaya kainiro. Yes. Thio kagure kane. Nika niko tubira gwatiriri. Gicagina negererio kane. Negererio kane. Ariko hindi. Nitwe hamwe fiu. Kane twanegererio we. Wanegererio fiu. He tene Johi semaga very cheap. Gosira nikyo twanyuaga muno. No ningekuona gibao kio kane 10 ukanigana rĩu bado ilikuwa ina take time go save nigetha kiria nigetha cionekane rĩu kaire tugaka nikahetũka fara kamenyeta kuhetũkira ku kwao nyumete ka west kuota kwani nake na ku ka west kamwira amenyete nikura nake orite kwao nigetha ke west orite niki he nikukinya hau nikukwira kedige kihere hau nikukwira tuthikahora step by step yes nigu Gimuthenya mwe on a Monday morning nyumete rave nyumete kiria geno maisaja perfect nyumete maisaja ikenoini tukwana mwana kimurata wako etagwo Bena ari na murata wake
kimwira ritwa ya murata wake akihenia na ngoro ya muthuiti ko ndamuonire akindora tukirorana mukiendana mukigucania tutabire kwenda to tukugucania no ni ndamwendire ari love at first sight hakwa ndikege kugucania ari mweru no me kiria you know ari na gacwere kairu wega deru jiru wega alafu no ni mweru nishakinyeta goko yes alafu no ni mweru ko in the blackness is removed the blackness was removing ari we gemoria retu ari akijira etagwo Bena na nditirarira hau we gikinya keto step 1 2 3 gona sa dina ni gwari kinya bejari na Bena gisoka thutha gimweto ni jodo takwo Bena ndoda koja ritwa kuria mane go kumenya muthenya omwe akejera seke nguire gidiretagwo muha amarito make magithungo mari dio keke haya kaumete na goko no this time aumete kiria aumete Ethiopia mari kira etagwo ate IDP ati refugees morite Ethiopia magioka goko na aciari yake they magithi Kajiado so they used to live in Kajiado I think they still live in Kajiado but not dioi todo macio da wadi desire guthi Kajiado no arikirie warekio gikira x na karamu gatune we kaukane gatune ka yero ka ke wonze gosia nikyo nyendete ready to nyendete nikyo ready nikuga stop yes leo muthenya ucio tuikara nake hau ge tukikara tukigucia fangi we tukiarange ni ureruga kugucia fangi so casually but it was because it's in the past tunajua sasa siwezi simama kwa kamera niseme ati I smoke it was then ni daushagia nagwa daushagia na maudo wane kare you don't feel bad kumaririria to niwekire na make hetoka na wakurirwo ni ndakurora gai nemo bagoro yakwa amen yes leo tutokiaria na muhawa kwa tukimenya nawe hedi wakijira ari na family ai na mutumia nyumba akihena be yake kikwera na be odamenyitire from that day kina this day Ereo mutwe ndere afuteka by the way ndamwendete na ngoro yakwa yothe leo tugetigana nake for like 3 weeks or 2 weeks 3 weeks tukiorandire nake leo one of this in between the 2 weeks ndathire kuria jete ni karaga uthingi kora muhiki gemwira sa it's the wrong house kube ya the right house ya the right house ni uri amundu ura ndonire reti we ndenda akuona ndiuga ni gukora muhiki ngihu kwa dokira ahigo bari gemwira si uko pole pole akulikuwa tafuta nani hapana si hapa na gevini tugesoma ke after like 3 weeks a month alihama kore karaku ndathie tereria thamire agithi nyumba ingi akigara take akigara tigana na muhikiro wako rire yes ucio ni matiganire nake mari na mwana yes ni mari na mwana na matiganire ko todo he was violent but I came to know that way later before, yes so kuka athamirere aikwa na rata akwa akigia rata kubera tare agirere ni arata akwa yes ngetha kinamenya kuria athamirere tiwe wadwarire ni mwana twakwa njira tere tuthigagu kagure gifangi mundu wakwa kina tuthigagu cine kume kwa ndathi gucinwo ri ni mundu uria ndathi gukora ni wagore gituma it's too much I was like guy ni wakaweka ni kudehe gukutonde kundiwe ni ngada kumwona guheana ndimuone ari ugo hai ore odehire gya diganire nake ndiganirwo no twahura story nake tukiambabe uko mabeste bado ndare yareka initiate ni ndamuonia ndamwenda no nita arathaka chini ya maji yana ndiko nitaza chini yes Tumthenya wa mithenya tumita auti icio ciakwa icio maisaja sherehe tukana kuinotuku kirafu ti kuina kuinia to ni kuina to indaga ni to inagia yes yekone kiaga ndu dancing ne kuinia tuge guthungu mutha twathungu kwa twathungu yes sabia muthungu Robo thogo thini o tuko kana murata wakwa. The funny part is that murata wakwa
ni ahetirie maita maingĩ mũno mwiritu uyu ni ahetirie maita maingĩ no I still end up forgiving her by the way tondu ona muthenya ndamutwire kuwe nekire kiundu kiuru ndamutigire twakoma ngikira kiroko ngithi kugura akiria ka itawote ka memory reducer keta gatumbukiza au gunyo gathufu nigetha mwalaine nake kwa muha muthenya ucio nigetha tore kwa muhai ndigecokire mucii tondu mathaa makwa magucoka mucii ri matiari makinyu we wacokaga muthenya uyu ni ka space kangitwa hetwo ndathondekera kuingiraga mucii ri cucu nyakamenyire aiki broko kimenya kamwe thondekete kangire Kenya bethe kundu kungi wa gukoma riu ngimenya I have this person in my life and nidiramwenda ri umuthi thonde muri wi ni corona guards cia kumuonia ndiramwenda no guthi akiaye na gitikira ni tugithi gwake ngigeria uge kumu seduce akira kuingira box yakwa asa mundu nomanya na ya mundu tikira ndokira kindu we ukamuhuta hutia uko nacho mundu kana agukisi no mundu ndari agukisi kino na rimwe ndareda kube dio we nirito maundu maigana ona makwa riu nikiara keep a distance ona riu garibu riu niguo ngerethie ni ndimuthambiirie ndimuhurire ndimurugiire na gutiri kinaga kisi kinaga gutire ona kaha kina hatire no kihai na no ndiramwenda bado na kiangi ni kwari no tiwa guko nyende ndari na rule by the way kino muthio bado nokona yo rule ndiriaga irio cia gwitu siasa cia gwitu tiugo ici cia kuhire nyendaga guthi kuria na kunja barikiasi na me awirego nyeki cia jane cihonagia ng'ombe ya muci yes koguo ndithia nyenda gutwira na kugura iyo no tondu ni uniokire guku gwitu ri that is what intrigued me because he came to my hood and he's new in this hood na kila mundu niyo ni mugeni koguo the newness of the place the newness ndio ilikuwa ni entice plus he was handsome na niari na kanwa ayona maguta kanwa ndika niari tondu ni kanwa gake kare maguta no hari andu ange he was very strict he was strict na rules yake na auga niwo gwathia nyathondeka mawatho because we are all children he was way older than I was they see then I was 14 years and and he was 35 when I was 14 he was 35 kana yari mugeria mundu ucio othe but nilikuwa nimwambia niko 18 I was looking 18 you know kana yari mugeria ndu twakinya riri I didn't know though ndiamenyaga twakinya riri muthenya ucio oyo twaria murata tubukiza kiroko ngithi kugira tubukiza turu kiroko buchere yari haraihu hanini na tondu ni kiroko ici cia hakuite ti hingure ri na bidi guthi haraihu ucoka ri giona nyumba ni acenjia we kuna kamuruki ke nyumba kamarugirie utariku maturiti iradi kugira iriba kuruga atia no maruganire tugende maruganire oikora ni maruganire afu kuhitia muno oi matia ihothiire kira protection no na riu no me kuna ndo nyubenuka afu ni gacingo matihina alafu ni akirete urugari kuna riwari akanete caro kuja so you can imagine afu no me ni nyumba ya mafati kowo the heat we wathire kugira irio wikora mwana datire nyumba e fresh ya tuiro irio mwana here no nyingi nyundo maundu maigire diarakarire kia diamoririe ngirugeiro ngirugeiro na tokea na diari uhoro ucio ukimarugera eni kana yari na hinya na ngithamba na ngicoka gwitu in the long run ngioria murata kwa kijira there is nothing that happened oyo tukimagara tukiino kama oyo murata ore muhake jira terere beware of your friends diamenyere gitumi kya jiri ogwo so I decided to like just ignore it and I went back kuinoka musie after some time siku nyingine tu bado nikasema standard jam session githi kore gimero mutheni leo inabidi
shingo inasinga chuma zinashikana na makabati. Today is the day na dogirega. Gutiga digitiga tutigene tutigete hari humuno ane jweni we na murata kwa ni mukiro anona. Akijira da kurega ni akijira ni twekire ona nona no twekire tondu maundu maria njire tuhoro wigiwe na ukiria na ni arata ku kira ni andu aria we uyi ni maratuma I be a judge, go judge. Ndu agia kwirihanĩria kana yariki. Asa na mane ndamurahire mugate. Na mugate ukihaka bluebird, no ukihaka kina peanut butter. Akihituka naguo. No me mugate nigetha ogeda mugate stand out. We mugate uyu ngiri no me no nginya uthondeke. Riu uyu ni ethondekire kungira nie. Ndanyita. Ni ethondekire makiria. Yes. Agithondeka ni no ningi ndiamenyaga this no riu ningi ngiugatirire muthenya ucio ndigothi sawa kiria ndigothi jam session gothi kuriwe gwake tukiarie turiane mundu nageko murianire turianire kiria matu twaranirie na tukiaraniria we and things led to another gikoma gwake he broke my virginity. Akidira ne wari wa my first onathite jam session onathite kugu yeye ndio ndidemenyereire I love the thing muno na sorry to say but I have a relative who died of mukigo and donaga oria anika woja kona hede se gidi jama mtu najira umenye wathaka ndiri kwanika tatataguo kiroko ngakureheja kwairika gucokia ogome sabase ni murenda gwikara ri ndagweti wega ndona goda kina mamunyira na gia kugia maroda rafutani andu matiateka iki ata thiku ici thiku ici andu kina mena kira tagikimenya ora mathakarete guthakara we diri wa mwathani so ni wadawa riu tweka maundu maria mandu agimari akijina no that I know do they had hano ore andu marauga ri I want you to be my wife. I want you to be my woman, but I was still in school. 14. Yes, but I was still in school. Na kaniambia pana usijali utakuwa tunaendelea kusema I'll be seeing you once in a while. Do to be a relationship itore akiaje keep distance kia na rata ito. Ara twa usagia no fagi. Akimaigata matiri ugutire guka mucie anymore. And to make even the matters worse agithama. Agithi kundu kungi. Kundu kuraihu na Kongo agithi kundu etagwo maziwa. Uthi maziwa to relationship githia bado owega mine na ndo thia jam session ni thia wake rimwe na rimwe riu muthenya umwe kimwira adihire guthi jam session akirega akijia dai na binye enjoy na bia no ni aregire ye kurega githi kwe neighbor ari murata do itene he was a friend to my mom gimwira neighbor he magana maigana meri o murata kwa na magana murata ore wako ore amekira ati nake ri bado no murata wakwa bado no we twi nake tutigotigana we maturi onake bado ne gene damo confronted na ki apologize and when you apologize I forgive you na nigeto ni ndake get the bigger cake re no at least ni wire kira de na kyo ni ya kwati ya kunikia mi ikia mine leo we githaba tukihariria gwithi ko haya magasema cio mere dacoka nyumba ri donire another side of someone itare dona he was a completely changed person girigo niki aseja kube githi kugira magana facial expression kia damu ira ko like omaira ko kira tugethi kumari akihiga murango kumbe ndaikera thire kuhoya magana merere na afuatire thutha amenya kuria thire kuhoya magana mere na akira ndanaria nyidi namuona no yene anyonire ndokuhuru ndokihorere ngwire muya witu ngicoka nyumba ucoka nyumba ri ntoyarire ni kuma twenda kuma ri kirio no nenda wapi tukasa situko ithoti kwaretie na nigukwite ntwa jam session ni wako ndure dabia na nyide hanya dagia bia aigire murango muhia giwa nire wa coffee ya madharau kwanza hiyo diary yake ria ndogamete na murango wi haha ni kuma turauma ni withambite ni kuma turauma ngothi turathie okire akiga nguga murango rahigura tuthie tumagarie
Akarurukia na ni coffee. Mwathora wako agithie ku jeri agithi kumuria muhani nini aigatirwo jacket agwo maraya enda gufundithia mutumia wake maraya. Yes. I was like, what happened? Nikigathi na mbere. So oresa umwetu setagwo Sasha. Rira Sasha athire ri tugitigwo na muhanyo akihingura murango Sasha agithie tugitigwo nake. Gwicira ati araikara thi twarie to solve issues. Ahingire murango akiruta musibi akianjia kuhura tamwana ahure na musibi tamwana manya mind you agothire coffee rithoreki ngotire kodo igethi bado I'm still in disbelief actually the fact that ni arahura I am nikedeka so he was no akiwa ni wajira mudurume ucio no athi kuhebia etao ucio heire bia anakuhe etao nikiona kuriwe nebia ona da nebia atari ngimira idia kuhoya wanyima. I need to find an alternative ko ne gothia jam session na Sunday yo etokera uniform cause ndadeketeka kurufu ka ko dance gi gagothia ko dance jam session riu muthenya ucio yari muthenya itu wa ko dance ntefagite kina na uniform citu akijira hapana utire guthia jam session riu kuthia nyundu wa rumeru nduri nani ndo ni guthie ni mo jam session yethirire hau na hau ngimwira sa I'm still young, I'm still in school, lazima ni explore hizi vitu. Akaniambia hapana hata kama niyo shule utawacha utakaa home utakuwa bibi yangu. I was like hapana. Alikuwa anasema wacha 15. Hiyo time akiwa angry akinipiga unajua ndio bado nena koko bado no demutumia na nyene na mahasira ngi bado ndina makone no gusokera sokete bado drama jinyura hura ndore mami witu ra hura atia because I only believe mami witu no gihura. We akihora we for like an hour or so na musifi asa ndimwe na musifi watinekire riu ne good nikina good na mateke na ki riu ni adigira ko agitigana ni riu akiuma agithi kuhura uria wadi wa heire bia muthuri uria mwana yes mwana kyo wa he bia athire kuhuro yes athire kumuhura riu kumuhura ri mwana kyo ri agithi kina gwita forithi but before it for the athira kimuhura brought ngime kiumaja ukiage sajama adoma kirigo niki ni damura aki calm down like pole stawa irudia tena there's nothing going on between me and that man like akuna mtu ingem convinced that mwanaume amenipatia pesa just like that na utire kidogo kina thina mbere hajawahi. I'm so sure even wale wasdai kama ali understand hiyo kitu todo sema kwa hivyo wewe kumbe therefore kina gemanyate ni thia kioro utuko gethi kioro ni afuataga na tena hinde ndathi kioro ni mwanake cio ni mwangana kia gethi kioro tuthia kioro at the same time. Ngoma ihala ati I'm like it can be a coincidence. Akaniambia hapana sio mara moja sio mara mbili sio mara tatu uona kwa toa igufuata ni kuko ni afuataga tuko I'm like kwani wewe ni mwenda wazimu mwanake yule ngeyesu wa dauma dire ko nyi andida ne umaga no dio nyigere kioro thini ko nyegolo we kioro kieja no ginyori umaja na mimi mundu yuri akurutete jam session nini uguo ni aikaro na kiake ni nyidetu warire kana muhia ni nyidetu warire. Now the problem is eda ako ni judge bado whatever nimemuonesha was not enough kira eretwo ni adore hiyo ndo bado ilikuwa stick kwa kichwa yake I think ugo ni wode shiraia todo I'm like nidagera u explain ira no akira yakwigwa to a point that agethie kina agemurit mwanake agethi we forithi mimi nilimtetea forithi kina niko na maragora kia dena kia braka makajora sinyene kupiga kunaambia hapana hii hakunipiga hii tulikuwa tuna fight na wanawake na wasichana wangu wa marafiki zangu wa shule mimi hata sikaangi huku na kuja huku mtembelea mara moja ukimruta gorine na mimi ati usiwata wanajua wewe ni under age ufai kuwa na mtu kama mimi ananika kazi ya kufua nguo mimi hata huwa simjui wa mtu ndani aja nikawera kuhora nguo nimekuja kumfulia nguo nimemaliza kufua nguo hata umepata nikifanya nini nikienda nyumbani sio mimi hata sijui wewe kijana wewe mwenye alinipatia 200 ananiambia hapana shiro siongee tu kweli sio mwere tuma anyitu wako atweherere
but I'm like we tatiga mtikamugeri ko mundu hani ho musara wako umaga ngateithia bitu kina kuria school fees bitu kina ndegire kira bitu hau gatagati utetera mundu waku haya akerekia arekia kuhura manake agicoka nyumba akithondeka kiria kinambu giake tukigucia o hamwe ana ibete ritho we came leo nego calm down he akaja ku apologize and I accepted. I'm like akijiragiona I was on the wrong. I was on the wrong. Yede tamu girlfriend yake idagiro kwa mudromo gebia kwanza neighbor yake ndiagiriwe tiwega kuni kumu disrespect no hari mama odo leo kuma hauna hawe nikaanza kumavoid kidogo leo todo demwe davie geka kaudo kanini rega kamurakara kamu irritate unaona ukona modo ni a snap ukaribu ai arakara niki unaona gemu introduce kwa mami wito gemu introduce kwa ado ito makimwedani makimweda fio no drama rore guthia na mbere ndimere tamasha mothe leo muthenya umweri mami to ikarage thura 44 ndingiriganirwo githura 44 ndari nara tatondo nukundereirwo na thukuru itorio githura 44 ndathamagira kuri wetagwo Gladys leo gima mosi gima wito na thukuru no how it's a walking distance so I have neither the car atamtani guko ni wito mosi our friends akeni convince kia nyume gwesoso ito joke wito mosi kwe mathiri nikasawa matheke ya ka house girl kagi hau uguo kakiri gagitweka kari na maudo ish gimwera muigate ndire mutetheya kurora mwana rira athi thukuru nyinde mwira thukuru kamwira mwite wira matha macio ma themweri gakwa ndamuteithia kurora mwana agoka na kendere na hau hagi and life went on like that wathiaga nake wito he's the first person kutwara muci twaganire kwa mami wito nyumba mwanire nginya kwa mali bodo yeni kiwedo edo akire mumata wedo ari mumata yo modo yo de nyumba muthenya umwe no athire nja agasogotha andu ene guthi gusogotha andu ene ad Maria Mungiki kai mwanake ucio athire kuhura mwanake tondu mwanake ucio ni anjariria na ni mwanake tukara broti imwe kogo ndirona issue ya kumwariria niki gutire na uru ona ngithi ni njuru nile shi sasa twarugamire se ata tutenye kina 5 seconds ndathia ndio nikidathia kura hau duka-ini ngemugeitha tukiaraniria na gicoka nyumbani izira tirire eke nyume jai ndathi kugura thigara ndiroso ndiracoka okire henya agirete nyumba akisema ukiniuza leo ndajua unipendi kai akamuuliza ni nini kaniambia ukiniuza leo ndajua unipendi he mwanake ni Mungiki othere rende ya watu 10 maihoire me murago-ini Shiro twa mwanaume leo tunamuua. I'm like mwanaume mgani? Sio mwenye amekuja kwa boyfriend yako amekuja home sai amekuja kupiga kijana yenyewe. Ore ho huyu ametoka kupigwa ndani kila magego. Ametoka ya magego. Mwanake ndagithia less than an hour ndani na magego ndipo ibu. I'm like what has happened like Eric nikigathi na mbere tuwana worore u. What has happened? Ati hapana, so chali yako amekuja amenipiga juu tulikuwa tunaongea na wewe karibu. Ai, amekupiga saa ngapi? Na ako wapi? Si ameniambia mimi kununua sigara hajarudi hapa tena. I'm like amakijira hapana, sirone jona unamuhinda kuyele. Kimuna terere, ni mwema mwitu. Ina ni nyumba yake. Mutingigira tari ku. Mutingigira nyumba ya mathe tari ku. Yes. Ro kama iho mutinda ho mwetereire au me ogoro mwasiria ku nyumba na digumuhenia igira imwe kina rugu. No because they respect my mom awezi ingia kwa nyumba. So nilikuwa tuna wa test unajua awezi ingia. He ogioke ta una kiburi gwatere no giya tugira tumwethe mwere igire igira umurore igira athere my mom ito go batigigira my mom ito re short wire batigigira no wewe na kiburi kigere kwa ndoige ndogira kamera gotira ndogamete hakina riuma alafu kware open na ilikuwa kwa barabara so mweme no ria maikaraga ri ni marona across the road marona gwito nyumba azama ayo wana di mlango yetu in fact mira rira murogame haha mwete nigetha mwitikie ndari kio ndari nyumba mumweterere kumbe muthenya ucio niguo tukwagana kwa mitu yani ni kunyenda uri anyendire nyondo ya nda gusupport ire
ndio kwa support mbura tukiendana wendo fio mami ni kwali ona Friday mami tore agioka na gimera weekend digokoro kuo nenda kukaka muha mami to kina ni accepted alikuwa ame accept bora naenda kwake nikienda kwake Friday narudi Sunday jioni juu Monday show ni dere dhukuru sawa leo day form 3 ajiroi relationship eno ni anja komata unda tweka mutumia wa fiu rimwe kina ndirathie thukuru to ni twitanire kaundu kangirathi ni athire no ni ndamwikira mai but mbaya doba ni ingira ni arakara ni ahura ni akuhurire na ndagukuhura ati viraisi atakupiga kama mwanaume hata ajali mali atagonga ama kitu atafanya atakupiga na kwa kina kahio ndaenda kumenya kidogo re nyodo wa drama cia broti yo akigatwo broti nyodo wa his too violent gimera terere nyedo kore urathire tutiguthi nawe thiwe wika wike athi nyejoke gwitu kwe mathire atugitikirani tukantwara ntutikirana wetikirire ati rego akiendete muha relationship no ithina mbere no gwikarania sa hapana wote tu ni kwa girlfriend and boyfriend toko naona mara moja hiyo kuja kuna kakako weekend staki juu sometimes hata wiki moja inaisha dirathi thukuru to dina madenti mwana ni dirathi rone ribs man dirathi rone ko dirathi thukuru akijirani sawa agithama tugithama re twigari ni aguthama nyinde kaire kina mbere na ndereba nigetha kinya 44 nyume athie ukija 44 akijira pana wezi toka kwa gari tu hivyo watu watashangani nini mbaya na wewe adoro wako ni goro magari ile kiraka bagi gaku na twathama na twathama ni kinaguo cia kwa digire hamwe na nguo ciake ndasigire kando bagi ne ndasnitire hau mbere getha hakinya kuma ni kuma na guthie akijira tandu kumira hae tothi twakinya nyumba toruta indore ucoke na ngari eno ya andu aguthama ndetekira twithie nyumba tugithamia indo tukigire indo ngioya bagi yakwa ndetha guthi ngari na kijira sa tiga guthie wenda andu mama tutire hamwe aya ngari wenda mandigio mamenya ati ni wandiga nigetha wone ati kiria ati tutire hamwe ni mwangetha maukatie sa ndurathie tetera ndike ufangania nyumba hii rafu ngumaga haya akigikwenda bagi yakwa ndeire murango-ini nona ha murango yo ndeire hau nigetha twarikia gubanga mukirikia ugo no kuma no guthie mutethia gubanga nyumba gibanga wega ngimwikira katini keke nirathi kuma ani okanire na nyi aikugogira yes akihura ndiye wajiro madahorirwo muhia ma na arakuria ki hatire ndenda kumutiga hivyo sasa ni wanahura ndenda kumutiga ahura tu ndenda akozi sinataka kuenda nataka kurudi kwetu tulishakubaliana umeshakubali ukasema nishukie Githurai ukasema nisiende na watu wa gari sasa ulikuwa unafaa kunizindikisha sasa ulikuwa kina rema jikara wa gari kana todo tu egatheka I don't know nginya sai niko sai hiyo time nilikuwa I was 15 years this is 2009 tuikara na mundu wakwa akiwa kina sim card ya orange agurire akimifujaga ruwika yo tare dikari kini tare thimu mthenya cia hurai the following day twana kigeranio singekosa kwenda shule nikaenda shule na red eye ari munime gukuria yes tewe kimetire sifu mamito akihwero thimu mamito akijana akimera ni agaite kujariria joke mucie na ndirenda gucoka ndigo agita mwarimu akiuga atireke tete sifu wa Githurai akwariririe sifu ari murata family friend wa mama sifu ayoka thukuru makidora ofisini yake makijira ndimwe ni kure tuikaraga keke ngirega kimwe ndigirikana kinachira ngimwera nywa ona kumatha mere ndomire tuko nyumire kiroko tuko dinamenya kino ora tuthire akuhingite kira maitho dinamenya kira kuria thire we leo goga huko leo tuma maziwa tugethizima mani zima mani ndio things escalated
every simple thing nona kino kihetoka fara muhutania na mundu ni ajia bara oguo ati ndiramwenda ntuwaine na kina ndiwe mundu ucio aratakwa aigia 44 igimare makanga ndigo kila makanga twefara tweteire matatu we in case mageithie ri yo ni bara hora ine ukwambi kuhurerwo asa ndakuhura hau ndahuragira mbere ya andu akuhura kunyumba tugucoka ndigwecira kineku ru twakinya nyumba ni gwori wa kwanjia like hey mtu kama naongea kumene alikuwa na ukatia uwezi mwambia respect bwana yako sijui nini I'm like kwani tumefanya he waved alikuwa huko mimi niko hapa so nokuva alikuwa na kushautia kwa nini kwa do I have control of why he's shouting at me ati mbona uli wave back ilikuwa salamu unajua reggae na ni genuine mkorogere bado first love hiyo daddy hiyo ni ndikoma to this bodo magedigo mereria Rewe no venye wakajaribu mami dako ni agenda kujaredia gira kuigwa this period gesoka musiere mami to akigera kujaredia kida soka musi geraga after a week or so gesoka nige kwa mwa wakwa Tumikira ntaje gutwika ru ntaje wikara ru kimanyuma kina gwake githi thukuru ru ni mwambi wikara ni twaje wikarania officially okihuragwo na maindi ni dathi ni thukuru form 3 wajiro ni akinya handu aratakere magithamira hau akuhi nake no igwani anata au arata ake tiakwa na arata akina dimoi na ni abere kumuona arata ira joere ni aratwathia rimwe twathia ngara weekend ni andwaraga ngara tugashikisha tukagucia kenabo tukanywa njohi twakenanira tukainuka muce na andu akenu no handu hatikaine cio cia andu akenu ri urohitie ungeithie nginya ngeithi guti urohitie uroreka ni tora andu na maitho ma mwena akakuhura aria marakugeithia niki ni amahuraga atuhuraga ithuothe kana hinya muingi atia no andu aria meragwo tagwatia cool waters run deep ucio tondu ugimuona ni muhoreri ni muraika no ni thutha behind the curtains he's the demon tondu asina pagi gutu haturatheka nake ndaika na nuthu kitu tu kidogo tu happen nona kino igitegora nyi ndategwo twe wategwo ni ndategwo ni ngohorwo yani adi nashindwa adi kafika mahali getiga kina kumurugira kigwa digotoka kumurugira irio dikamu poison dukamu poison kina duka digothie to ndahota guthie duka njure nyino kegwito ndarenda uguo ariwe no uraithia duka agacoka na kana hado hothe nguthiete hana ke bumper to bumper they grounded na ono ngoro ni nguthie nitakuwa nimehenda but he's behind my back tracing me from behind sitamuona no didege kwa sitamuona but ethutha wakwa agufuate githi duka ri ndacoka akahe tumatuhugo tuwe turendeka uria weka nako kina mundu ria twetokanie nake fara kumbe nionire kina mundu ni andorire ati mundu ucio ni athire na mbere alafu agaruruka andora na nyi ndinona nyi hakice kwa sigo he wenderio gwa kina ndoragia na ndo fara oragio ginya andu aya marakurora yes na kina dimaririe kina ki so kuna hii time arata yake mathamira haha ri makiajia kugeithia tukiajia kwaria nao kuikara nao kumbe alikuwa na kazi but sijui ni kazi gani alikuwa anaenda ni ugani athiwira leo magara ri akinyaga stage alafu agacoka kadio ni atiekaga no mama ndinye ndikuma nyumba gutire ko ndogothi no akajira ati murata wake dio ni okire ati ni athire stage acoka akora murata wake akiuma kwa kinyumba ati agicoka hwaini ri ni hendio nigo murata wake uma ndatithia nyumba ndi wika gamure kia ni boy wakwa ndumure ka kwina mundu wigite nyumba eno ni rwatithia nyumba ta kifufu ndurari na mundu ni guoya ndi warata yake ri ikafika mahali hadi akaje kumagiria gukagwa kenyumba juu ananipiga mao kama kwa dina Max makaja kumuria siule mamuria siule akamahura ndio kinanira
wana avoid nyende wakora na kina mundu fara dada kina ukwareria unogonia kwenda ukwareria tondu akwareria ni akuhurwo ugo niguo hanaga keguruga mihanini mundu uzirire arutaga wira uriku kana umete kwa oneki tondu bare no no yari na kiria hari ya biti riu mundu ucio apparently re ndokire kumenya way later the fact that umete kwa yodo ni kuraga oragite mundu okay te gwitu as exile okay he had murdered someone and because babake alikuwa na connections akamficha akimuhithirira agikana guko muhiki ora mari nake mutumi ora wari are mwana wa a very famous judge from Mombasa amotigire because of violence okumuhura papa omire Mombasa akigira mwana wake akimucokia Mombasa na kimwenda ni bara mundu sura kwera ahanaga psychopath todo desintratheka nawe kaundu kanini ona ndombe yakoromane ndio kuhura kwena muthenya utukore arumirwo ni mosquito nyedio we tome okay ro tuko kuhura bara todo ni arumwo ni mosquito yo ndore atirire rukende kuge no mosquito gibore wahorera ke ati ni nyitane kira neti wega reke mosquito yake atia ya moroma arohetia atige sim card ndo kama gaka haho avieja asoke akoreo hau bara uregete kuruta niki eni kaikaraga hau so kwa hiyo harakati yo that 2009 gigehu I didn't even know the symptoms. Yes, I didn't even know the symptoms of a pregnant woman or anything. I was just nauseous. I'm lazy. I don't want to do. Did I wake up my maige? Dokire kumenya dinehu that difficult as a miscarriage. Hiyo siku inyaliumwa na mosquito alinipiga hadi nikaanza kuumwa. Uthiki orore gikora ni bleed. Korea nekere na mera mimi sijui nasikia uchungu nataka kwenda hospitali. Uthiti fitare. Lero dena ihune kumarira uma. I'm like sasa ananipiga nasikia uchungu ananipiga mbona sikumwambia. I'm like I didn't even know. Unajua. Gotire hado ndo alete fitare. Othia gwiraga ndaturonida kanda turone kyogo gathi kagwera painkillers gameria. And because de munene doke kwira dare munene yes I wasn't this big no but you were big. I was big. Doke kwira ahorire Gigana David Rudisha. Omutengeri. Ogerugo kigana niye. Nyine ide hakuze. Asa he dare muheju gukira. Kina mutha ndasokire gwitu ndohaga mufuto na mukada. Na mukada. Ngetha ndukawe. Tare ico njekirete tight theinie, gekira mufuto iguru na gekira skirt na kinyatha na bado no uragwa. Ngo nginya mukada. Kweli. So that is fitare gerika twathika loko hau wakithira acio matena equipments cia ku handle miscarriage the St Francis hospitali nene hospitali nene ri makemuigata daktari nyonora dina bruises akirigo niki akijuria tirere kenu akiona bide mwirete daktari nani understand akiona dina guoya akijira amuigate nigetha hote kwaria nake no mind you kina deugire mabado Yes, I still didn't say the truth. I said hata mimba sio yake amekuja kunisaidia. He's just a friend who decided to help me out. Kama natuambia tu kweli, kaambia hapana. So hadi ana change, he's now even angry. The fact that haya, hata ulikuwa na mimba na uniambi. You know ile ona Kenya rona ni like hata uniambi. Unaweza madata yako nazo hapana mimi nilimpata nazo nataka nikimuuliza nini nilimhapenia sikumwambia na mimi madaktari nikasema the same story. We stick to the scripture na hata tukua tumeongea but we both lied mkaplay tu na script na gikate makimonia the career the baby that was in my womb because walimgoza kana nevi athino thitumudhike kana mamu tuthikiro thitare tuthikiro thitare gikwira domire thitare I was 5 months pregnant so that's a baby yes and apparently it was a baby boy my god so ko inoka musiere gukinya musiere ndabire bara murango-ini umete thitare yes ai kijira mwana ucio ni wao itie muthuri waku ndamwirire ni wake ma ahuri ni kumwira ni wake ndoru
Aria ajira mwana na magoro maraihuti makwa. Asa ni mweru makiria kungira saati wako so ndare gati wakwa kana kuma kire kana kau tukala tuwe tweru ona kare yakai asa ne kare humo no nyidire muraihu oguo rahu ndare na murata ndare murata muraihu eta wo shifter na ni mweru bado makagore wangeithirie fara ngehoro nyondo wake nake akihorwo ndeiro ihuniri yake na mwana ke mind ndimuonete hakwe miaka igana hakwe mwaka tiga muthu angeithirie ngimwire kwani alini wevia nikapata mimba ati hapana niambie ukweli hiyo mimba ni ya shifter mwana ke mutaga shifter ndira mam ihuro ni ya shifter ngimwira satiri ya shifter niri yaku ndekore ko hone ndakore ka hone no hara ndamwirire niri ya shifter atigire kuhora hau ngimwira aya sawa ni ya shifter akasema akasunga sema kweli kutoka kitambo singe kupiga hivi vyote tukebe interview ni ugire hard psychopath mind you akioha fagi toke gusia toke cool down ona no kugusia na ni de ha ho muthenya umwe wa mithenya ri murata wake agiuka asa murata wake agiuka ndari kuo murata wake agiuka akinok murango akijira akaniza muhako hapi nikamwambia muha yuko ametoka mind you ohede murata wake au mamuragwe ni muha kigira kwigira naone kuria tu oria muha hapi nikamwambia yuko agithie nyondo wa muha toro ni amuona ari okire kuhura tuko tunakisiana na mwanaume kwa mlango ametuona he was watching us for a very long time we were kissing I'm like where how hey do hiromoko na magoro and he stripped me naked I could go ciothe yes nona waya ya thitima amejitire maita meri waya norwe norwa ndahurirwo ne waya yo igithira igitigo to patches to red yellow evo igithira akinoga kionasa agithia kioya kimuti kia mopu pa wi niki ndungiorite uthiko wenyu Reu hau we no ndaciragiria kuhura ntathomire my mind kuma September to December 2009 ndomire nyumba athiaga agatiga higana kufuri agathie muthe cia hurire muthe cio nigo au niho ambiriirie kuhingira nyumba to namwiriru ni I've had enough I want to go home now even the next door neighbor auga ndainoka gutu muthenya ucio kuna muthenya ura ndorire arigago haia ndithemba ira ndorire arigago uteire guko juga ku juga ne sumo yaga kumbe ni we urahoro ku Rewe kinya hado kina aruga irio nona togeruga irio cirare nie ndikuheo irio fresh gore irio iria ng'andu iria irararire yako ari fresh kwina muthenya egirire murataka mukaga gucera ngiruga irio njega ngero igira ruguo riri no kireki marie asa matio ndekuo na gireki na ndakorora I chose my weapon of death. He had a gun, he had a panga, he had a na kahio. Kina nona tagi mo dena ramasias the marks of knives in my thighs. Yes, to prove a fact that he can kill me. Yeah. He can even stab you like I was stabbed. Yes. To prove a fact that I can do anything. Unajua. Alafu juu ya because he has a gun. They would I love my mom, I love my sister. Ajiraga David they know kada uma wake he's going to kill my mom and my sister. No ikuria tu ikaraga. He knows our house. He knows my mom's hours of working. Mind you, akanambia sasa ndio alinipigia story ya kuniambia venye aliua mtu. Ananiambia unajua hata mimi nikikuja kwenu nilikuwa nimetoka kuua mtu. Kwa hivyo hata nyinyi naweza waua na niende mahali pengine. It's not a big deal to me. But because I love my mom na nyanya derie guayare. Hey, we, ajiroe ni ikara hurugu adu ni moka ni mali irio daruga fresh madarugire ma ndasire ire ndigaragiro nginya umuthi ndasire ire will I even breathe nyore bathi gukorora weka sauti sitoke juu ukijaribu ile vitu utapatana na sasa hiyo siku murata wake omwere ti murata wake akimwira terere he mara agihoro wako amegatire murata wake bethe no jule demu yako ulikuwa unampiganga sana mbona alienda wapi ni wakabila kumuona he
Sasa mmeanza ku get personal, inabidi utoke kwangu. Ati muhapa na sisi tunaongea tu story. Hapana, nimesema mtoke kwangu. Huo ni bibi yangu, naweza fanya kile nataka na yeye. You have no right. Yeah. Makinuka. Mairewe muthenya ucio ahura na masuma na maya macio akinyiga torere ngoma gathi ndrakoma thi and my clothes are filled with blood cause I have blood stains na akaniambia dikahure nguo ciakwa na thafuni wake. I'm like ndege ngona thafuni wao hure ciake na wake na thacio adi na giteki na moko na kahio. Yes, I have knives and I have to wash his clothes. Na zisipongara atanipiga. So with all the pain, with hizo vitu zote yani I was going through, mwogo bado no uratura ni uko mathi, you still have to make sure umefanya vitu vizuri ndio usikuje upigwe because you've had enough. Unaogopa hadi kuuliwa sasa. Athiaga akisokaga gisokaga murago akahigana kufuya gathi akisoka. On this fateful day, kware 29th December. Yeah. 26th December after Christmas. The Christmas tarugire safasi Christmas day. Tarugire safasi. We were very joyous. We were very joyous in a very joyous mood. Tokeruga safasi, nyegeruga safasi akeruga stew. Kire akigwana da kumangara gimwethera kina gosi agwikira iragiro ni uthi nacio. Ke gethi bafu gwithamba. Mind you kwena mufuta wake wa white ndacokite. Gethi bafu gwithamba ri castain. Nana gastain kadoro kanini kakaguze yongo yake ya white. Yeah, white. Ila daso kite kiraini akimiona. Nakwambia doma bafu nyi dionire. I didn't see it. When he went juenda lingia bafu next after me, yende aliona. Akozileza like ini nini, namuuliza nini, wapi, hii ni nini. Hey, sinkabidi nimekuja kwa bafu kumzee nini? Kamuuliza nini wapi? Kasi nikaudira kona mimi. Yeye na kona akamza hii ni nini? Nini? Hii ni nini? Nini? Sioni. Uone? Nini sioni? Siningo yako nimesoak. Anaambia ke, wadona yake nege ni mufuta kwenda guthukiria. But I'm like ndo nilisoki nguo. Unataka kuifua. Hii nataka kuifua. Aka nikasten kadogo. Oh, soju ni kadogo, wataka karibu nguo yangu sasa. Na ndio nguo nataka. I'm like dude, I didn't see it. Dakwera ahorire bafu ndejaga bado ahorire imago utari nguo hiyo siku hiyo muthe sogene nguo adutizirie hii alinipata off guard ndo mwite bafu tu immediately akigira after me. Dakwera muthe ahorire he almost demoralized me and used a bottle to rape me. What? Akiona hausa. Akioya alisimama na chuma. Akaniambia inama. Akaingia choo akakunia. Maimasi onuraria. Goto gwakwa ndikukana goko. Mwana goto gwakwa. Oni ya kamera haria. Nona goto gwakwa. Aguthire na suma muthenya ucio. Sumeo. Yeah. You see this dent over here? It's still the same day, that 26th. Aguthire na suma tondu ndarega kuria mai. How can I eat poop? Hakureithio na neki. Mwai gikwira muhia gikwira ni ndarire mai. Mwisho no ukuria? I have no option. Nikuurago. If I don't, I'm gonna die. Wona jua after kuria mai macio niguo aguthire na sumeno haha and I fainted. Girigo. And when I fainted, I don't know anything that happened. Kindu kia jukirire ni murago ugi swing. Niruhuho. And then I was like apana ninyi ndregwa uru kana ni ma. The door nikatoka nje kuchungulia nikaona hapana anaweza kuwa na time venye anifanyaga. Yeah. Kikara nyumba ushaika chini una count 1 2 3 4 hadi 1 hour. Dekarire how count 1 2 3 hadi 1 hour ikaisha. Kutoka nje nikamwambia neighbor, "Sasa na simu yako na 20 bob." Nenda kwa peke yake nenda kwa mama yangu. No dakire. Dainukire gwito it was festive season in my githi gwito gama gwito githi gimenya kwa so it was on celebration mood. Jero wathi kwanyu adu anyuma kuona makarira. Like is this you our child?
that is how that I was kirorero adokina ndehubikire kira taworia matikanyone na madent matikanyone no watu itwe ndedathie because when he left he thought I was dead nikiota higire murago muthenya ucio esire ndakua na because he's that person nikiwa kiurithia nikiatha ndagakinyitwo na kiiba kiki kiuga that I thought that was the last time I was going to see him no goma no agucoka githi gwito gitandwa ito gimera makijira kina demonie kuria ikaraga na gimera direction ndekwira ndomire ku kindu hwaini na magithie thaigerece tuko nyumba ya rithame athire na githama the house was empty within 2 hours jitodomira ku gwake around 5 6 na my cousins walikuwa nendo kwa saa 2 gutiare mundu na kwari guthame na neighbor kina danamenya gwithamu uwe mundu amenyerete gwikaga maundu macio na akora yes I think so yes but wajirore agicoka ru kuri aciari gicoka kuri aciari ngirero mitwa kindonia kijokia riri wega ngigira thukuru form 4 ngirikia form 4 mundu wakwa akihura thimu ringi emũbatha wajiro ya maguru make o mũbatha yeye ni mapenzi gani shwe I went to Mombasa but going to Mombasa gave me a great gift. Went to Mombasa and I got pregnant again of him yes but inayo nilijua because of the signs and the symptoms I was feeling daminyede na ukina itadete gothima de na ihu yes ukimenya dinako yes githi Mombasa re I was meant to stay for a vacation for 2 weeks. Gihena mami tunaenda tumaliza form 4 tunaenda na marafiki zetu ku celebrate finally tumaliza the year. Kwenda Mombasa wangu kanitafutia fare kanitafutia 5000 go and enjoy yourself. Mami tukajira neje wathi kuona Al-Shabaab ucio wako amutaka Al-Shabaab kino mothio wathi kuona Al-Shabaab ucio ngimwira sa gutire kiutake but the instinct of a mother always right nikudathiaga. I went there tukakaa vizuri siku moja tukiwa kwa beach anakatia demu mwingine mbele yangu nikienda kumuuliza swali akanislap anakupiga bado brother bado huja change ndio ile nguo ciakwa ndamutigire maini ngithie gwake ngioya nguo ciakwa ngioya bathi ona iro nginoka ndikohota ringi nie na hune homore kanairia bado he almost got rid of my second pregnancy again when I was 6 months pregnant mamangu hadi alihama itoe kina noa mwili witu Then magigwa geti kuru geti kuru geti ngambia sister yangu tufungulenga tu hivi lakini ndo angalia ni nani kazini yangu na sister yangu walikuja nyumba mbio ni muha kama unato higete mwanangu witoe yoyo mwanangu ile thini ati nimekujia vitu zangu gani ati sijui sweta fulani t-shirt fulani niyo mimbuko nayo ni yangu nataka pia Allah I'm like inakutolea aje I'm like ndakupiga itoke kama hiyo nyingine arakwirogwo live ndakupiga itoke kama hiyo nyingine kama inayo nipigi niko kwa mama yangu wezi nifanyie kitu kwa mama yangu nifanyie hivi niliambia sister yangu pigeni nduru sasa ni mwizi makiaja kugabu ihenya rira na kiathire arogire kuma first floor kina ground floor na akaenda na agithie that was the last time that was the last time and from there onwards what a story I don't even know how I tolerated that but ilikuwa grace of God na wedo because I loved him okay wao haure washokare kuma haugika na sharia kwa gerekia thukuru I got the baby tukalea mtoto wangu after like 5 after like 5 years 4 years Mungu akanibariki na mwanaume mwingine tukapatana tukajuana I was an actress I was the main lead and he was the director one thing led to another can remember let me tell you something you're going to be my future wife and look at me right now I'm his future wife you're his future wife yes blessed akijokia dhukuru githomera yes my husband alinirudisha shule akanilipia DJing this a DJing that I'm so proud of is thank you to my husband and I have 2 wonderful daughters. I had a son but I have 2 beautiful daughters thanks to my husband I have a career that is going on thanks to my husband I'm glowing I'm back to shape thanks to my husband no nyedigete kera abetige husband you are the ishiri
ndore kamera iri mwire kaundu tonu joni yakwirorera ngomera tirere nejo negwa agikuyu ono goro timo gikuyu negwa agikuyu negwendete muno na nejo we have our ups and downs so dutiagaga in marriage but you're the best thing that has ever happened to me. Yes. Oh what? Na negwendete muno na ntukwendete muno utetigeirie. Yes. Wow. Na how jugire ne ndakudisoko ilikuwa jokes negwendete Acha kuna mtu hata watch interview yetu. Anyway, rĩu tukiuma hau rĩ no nyende rĩu okay no wakigereire kiundu kiria of course it's ne trauma. Yes. Ugucoka overcome utanoka gucemania no watha ici rĩ how did you overcome the trauma? The support of my mom and sorry to say but I used to smoke a lot. Weed? Yes. And it used to calm my nerves because I used to have even nightmares utuko gesira ni aroka na kugora kuria ndi tondu ikuria oekira kundu ndi riuwe I guess it's my mom's prayers na gicokerera Ngai muno by the way tondu Ngai God tondu nduhuthagira nyamu icio kasohitu tondu na nika occasionally rimwe na rimwe ndathi wira yes once in a while yes. Wow, ugo no ahotire ku overcome kiundu kiria no kihil few. Yes. Okay, now hena kairetu kaina an abusive relationship. Yes. Na nikaremetwo kuma ungenda gukera ati na riu tini urera kehande. Do you know what? Make a move. We sora sori thini waku we uri atiriri. Who is more important? You or them? Yeah. Yes. No akogothe handu hamwe okue. Imagine mo vencio muha adigire de faintete ri. Ogo ndakwire. I wouldn't be here to tell this story. Mami to mwana wake wa bere agiathiri ogwo. So think about you. Think about what you want. Niejoeni. Think about what you want for yourself. Tiade kire adu agimara kwendera asa ni kire we mwenye urendera. And if you know you deserve better, stick to what you know you deserve. Yeah. Yes. Wow. DJ Luna, now tell us about asa nalere no ridikane. Abusive relationship si lazima ikuwe tu ni makofi. Si lazima ikuwe tu ni mikono, hata mdomo, even emotional wise. Yeah. So unaweza kuwa abused even emotionally. Even emotionally. Yes. Nituriuka utuhe topic iyo ringi. Yes. Riu ri ndo ture about ni wanjira ni uko na academy. Yes. Tell us about the academy. No twire kuri uthakaga na mundu ngida gukinyira uri agigukinyira. Our academy is not specifically with DJing. We teach young kids. It's called Molded Talent Center. We teach young kids to play, me and my husband and other teachers. Tunafunza watoto musical instruments. My other drums, piano, violin, anything that can make a sound or music can make a sound sound the music kidogo the kigithodeka karwimbo yes ntofundithagia sure yes this kina toda kumeja from probably next year toda kumeja gufundithia ciana DJ nginya DJ yes wow yeah mundu agitwo ukinyira ati hana namba cia thimu handles ciaku sure my Facebook page ni Luna Wanjiro hizi zingine zote excuse ni Twitter inaitwa X Twitter, Instagram. Also have a DJ page ya Facebook. I have a page. DJ Luna 254 because kuna DJ Luna wengine. Mine is DJ Luna 254. Yes. Namba yako ya thimu ni 0704 975 108. Otire kodo ita DJ agiki na mathi kwentura DJ thiko isi. Whether ni wedding, rorashio, ka get together, ka corporate event, ka birthday, kina gushogia mwana wenda ciothe ana ngugwita gushogia mwana yes turamoshogia in style wa mchiana very soon riu ni ndakena muno ni guka guku ndakena ni ko ni host ndihoke mwiroreri wewe hau ahutwo ni rugano ruu ni gutuika inspired utuike wa gukena na iko station ni teo uthikiririe motaro ma DJ Luna na ndugetikire guthoma na riaku thoma na riene ucio tukurikire hau muthenya wa muthi ungenda kumukinyira no muhurira na namba iyo uhiki undu ungi wothe na no mukinyire kuhitukira handles ciake ciothe DJ Luna 254 jitako muhewa maingi until the next time bye bye.